Šta će sve tvoje gluposti na smijenci? Pogledaj kakav je film genijalan. Aj, ovo je zadnja, hvala Bogu. Idemo dam. Pa 7 kuna kad ti dala. Smo mi jeli. Camilla kao lika planirao taj projekt, ja sam ga... Daj da se... Ti su ograd? What? Yes, ne mogu vjerovati. Ajde, Bog. Pozdrav! Bog ti hvala. Malo trezotska, puno okrećem. Ali je genijalno. Sad kad pređemo jedan pogled prema natrag na cijev, bit će 5 minuta.